Kajing ai kuble pi baro age kerteng ke batiang tam ke jong trai Jesus Christ. Hagri ke ski le ban pusan de gtien ke jong ble. Bat kajing e puli na gtien ke jong ble kan long na ke shithi ke baning kong u Petrus kelenong ke besan ke khat ke ban rio. Tu pin pynrit yela de namar keta po ke ti ba kraw bor ke jong ble. Baun yo open kraw e pi ha ke ya ke bet. Ke khat ke ban yo. Daga ba bread halor jong u ya ga jing kuslai jong pi baro la ba sumar suker ma u shapang jong pi. Hagri ga singi nga kwa ban kili kawai ga jing kili ya pi baro ki ba shashkor. Hato pitep ba ga jing skauret kalong ga ba don kam. Ba la da fi skautu ba ga jing skauret kalong ga ba don kam. Hato pitep kumno ban pynrit yela de. Kumno phin pynrit yela de khmat jong blai. Namar ba ka Bible kong blai un pen kraw ya kita ki ba pynrit. Haga ya ka ba bet ka ya ba ka por ka jong. Tin re agri singi kwa ban ai fi ka jubab na ka beta kita ka jingkali. Kumno ngin pynrit yela de. Ngin pynrit yela de da ka ba bread no alor jong ya ka jingkus lai jingi baro. Na ba suma sukher mu shapang jongi. Kaktian ke jong blai ke hikai bagi day ban bread no ye ke jing kuslai. Nama kata ke day ke jing ngauret lani ke jing pynrit ke bau blai usyam ngobha. La fikit halade ke jing kuslai. La fikit halade ye ke nu ke jing ban kya. Ken mau ke pen i ba pim dan kam yo blai. Ke pen i ba ublai umla bale e bat kita ke jing kuslai ha ke jing ke jompi henre la fi bread no e ke jing kuslai baro ha ke jat ke jong Jesus Christ fitep na mi ke ko wai ba ublai usngob ha palat e kata namar kata ke jing pynrit ke bashisha lese pila ban sngotu dagi bon rukam ke e ke jing pynrit. Kajing pynrit kadai kajing ai buram yo blai. Kajing pynrit kadai kajing ai tilot show blai. Kajing pynrit kadai ru kajing syaelam ha umensiam jong blai. Re ha kadai kesingi benta. Kajing pynrit ka bafidan kamban yo jing hikai. Kadai ru kajing bread no ya kajing kuslai. Baro hau. Namar ublai ulang ubasumar suker ya kajing em kajongi. Di hagri keski bentar lefi don ya kajing kuslai kajing em kajompi. Ken mau lefi bu halade. Pim tre ban bread how try. Kata kalong kajing sarong akmat jong blai. Pan ngangit skem hagri keski bentar. Lefi kloy ya kaban bread no ya kajing ket ke bakya how try. Blai om tang ba unshim ya kita kajing ket kajompi. Blai un le ya ke kamba. Barun kentiu ya kajing em ke jompi. Kajing pendan buram ke jong blai kalong ya kita ki banang ya ke ban IT lot syau ya ki eke baro ha kajing em. Ka Bible ka ong tu shania outrai berbuat shania ala ke jong kajing syampang. Ka Bible ka ong tu ngai ya outrai berbuat shania ala ke jong kajing syampang. Kat ba firang shania ala ke jong kajing syampang. Kajing kuslai kan don. Kat ba kajing kuslai kadang don ha kajing em kajungi. Ngedam la banyak ha kajing ngauret. Ngadong pi kajing kuslai kiri kajing ban kya. Balai bu blai kwa engi bangin kuslai. Namar ngedam la ban mare syakmat rengkat bat kajing ban kya. Kum bau nong mare unam la ya ban mare stat. Ladau don ni kajing ket ke bakya kamet kajungu. Unong mare baru-baru persang ban pensting ya ke met lejong kenang ya ke bon la ban mare kamstet kambha bat kam tam ya bon job ru ya ke jing ya mare ken ma ba ke jing ya magni ke pertai ke dairu ke jing ya mare thong ha ke bangidon kamban job ya ka rangi kwa ban job ha ke jing mare dongin pynrit ya ledi dak ba bread no ya ke jing kuslai baro kanuru ke jing kuslai la kalong ke bread lani ke bahe la kalong ke bakendiat lani ke bashibon kajing kuslai la kajong kajingem kajing kuslai ke lawai kajing kuslai kajing dai bat ki brio
kajing kuslai ke yok ke kot, kajing kuslai ya ke kot ke kia, kajing kuslai na ke pentaki kun kikti, kajing kuslai na ke pentaki kam ki jam, baru kajing kuslai iron kamban pentikna pangi bread no how try. Kaya ke firan kamban le, hak jika jong kajing kuslai, firan kamban duai, kajing duai kadai kajing IT lot, ya kajing kuslai shaublai. Kalau filan duai, hari filan kitsa ya kata kajing kuslai, kajing duai kajing pika long ledai. Tadi yang tak daun kesengi pemerintah, kan mabu belai un kentiu ya pi, un penan buram ya lagi jong ke kerteng, lengba jong pi, filan kampat ya kawan penrit ya ladi hakmat jong belai. Itu belai un ai ke bor, un ai ke jingai penginum ba, nginum ket, ya kajing ngosi, kajing kuslai, watang kendiat ruh haladi, yang bread lot baru. How try. Ublay ka jing sok unlong rengkat bat pi hakani kesengi. Pangakwa ban penken mawe fi. Ublay uye pi. Kumba pilong. Amen.